ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocela ngokwenza bakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izithazithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa. Kuke wakhala iqhude lokusa izolo kusihlwa omunye ekhala ethi njalo uma kumnyama nina nikhulekela ukukhanya nikhohle ukuthi ilanga lisengashona lihlwe kube mnyama inyanga ingakhanyisi ezandleni zenu nifumbethe okuningi ingakho kunzima ukuthi nicoshacoshe izibusiso. Mina nginankinga nendlela eniphila ngayo kodwa indlela enicabanga ngayo uma kumele nithathe izinqumo iyanilimaza kancane kancane niyigubhela ithuna ngokwenu nithi niyakhuphuka kodwa nishona phansi. Nginibingelele babukele emakhaya igama lami Mbonge. Ngiyanibingelela khona la kumcebo mfana gogo YouTube channel uyazi ke size ngama testimony na yonke leyo nto leyo. Mfowethu hayi ke wasuyibeka yabo nje mengihlaziya le nkondlo yakho mfowethu uma ubukisisa kahle ngempela ngesinye isikhathi umuntu angayitshela ukuthi ufumbethe ubumnyama kanti inhliziyo yakhe isithele. Yabo ubumnyama benhliziyo mfowethu kuyingozi ngaphezulu kubumnyama osukubenza ngokuphila ngoba uyanako ukwezikhuza uma uphila uthi hayi ngathi ngifake eweni inhliziyo yakhe imimnyama thu sidalwa angiboni ukuthi mfethu ivelo yokwazi ukucosha izibusiso zikaNkulunkulu yabo nje uyishaya le nkondlo mfethu ngiyacabanga ngisho ukuthi hey ngibonga uNkulunkulu ngoba ngiphi inhliziyo enhle ngoba noma kuthiwa ngiyaphambuka mhlawumbe ngiyazibona sengathi sengiwelela mhlawumbe ebumnyameni ngiyakwazi ukuthi ngizibuyise ukuthi yabo ngoba akekho umuntu la emhlabeni ongathi yena akabanga nephutha. Akekho la muntu la emhlabeni ongakazi mhlambe enze okubi kumuntu engahlosile ukwenza okubi kodwa yena etshela ukuthi wenza okuhle kanti wenza okubi komunye bese lo muntu alimali ubumnyama nje nalobo bubodwa mfowethu yabo. So mfowethu izinkondlo zakho ziyafundisa izinkondlo zakho mfowethu ziyalapha izinkondlo zakho zinikeza idirection izinkondlo zakho zivula namehlo. Kodwa ngeke ngize ngande kakhulu ngoba nabo bayizwelile abantu mfowethu mina ke ngumcebo mfana kagogo ungcobo omkhulu mashiya amahle ufuze fulela unyuswa iqadi thina ke safaka umuntu ezinqeni savuka sakhwifilanga thina maye amadoda ibuya ngamahlahla sabiya ngenkomo sengisho mina ke unompunyupunywana bemphethe umafavuke njengedangabala thi intombi zimbuka zihamba namasokazi thi ithambo lenyoka lihlabela imzondalo thokoza baba uyazi nawe so kuyileso sikhathi leso ukuthi sithi ukubonana nabantu abanama testimony sibezwe phela ukuthi bathini ekugcineni but before sibafonela mkhulu ne because sihlezi sikhala ngendaba ukuthi umnyanga bufile nendlela futhi abantu abakuveza ngayo kuthina yabo kuba ilento ukuthi sifuna ukuthi abantu sibesaba even nangezinto ezisimple mhlambe nje into ezincane ngiza kulento le yegona wena mkhulu yabo bathini isigubhu so ngendlela okubonakala ngayo nendlela social media izinyanga eziningi ezikudisplaya ngayo into ehlezi ihlakane nesithwalo umuntu mangembone ephethe leyanto nje ucabanga isithwalo ukuthi uphethe imimoya emibi nezizwe futhi uyingozi abantu bayihlobise yabo bayifake nokuhlala bayichithele negazi into eyina kanjalo yabo ukuthi sibuka kanjani thina so kahle lini khona kahle nje ngaphandle kwalendlela sesilivezelwa ngazo mfowethu uyabona asibize ngegama abalijwayela abantu bathi ke isigubhu yabo isigubhu mntaka baba uma ulandelelisisa kahle umlando wesintu izinto zokulapha noma izinto zobunyanga ngo-18 something kwanganazo izinto ezama container so kwakwenziwani kwakucompromisewa kuhlanganiswa kuthathwe amakhalabash which is lona igona leligqobhoza ngendlela ehlukahlukene njengoba usukubona namhlanje kunokhamba njengoba usukubona namhlanje kunekhezo uyayizwa leyo nto le ikhezo lakhiwa kanjani lakhiwa ngalo futhi lento esithi nigona kodwa ke bathini ikhalabash so uyayisika leya nto bese emva lokwenza into engathi ke izokwazi ukuthi ukhe ukwazi ukuhabula before uzuyifake kuphi uyifake kuyilentuzana kukhamba lwakho yabo uza uthi utshwala bugovuzekile yini kahle utshwala sobuvuthiwe yini kahle ukuthi ke sokungakwazi ukuthi ke ebunikeza abantu uyayibona leyo nto le same goes to imithi ayinganayo indawo la imithi yayingakwazi ukuthi ihlale khona so kwakuthathwa ke izinkambi ngeenkambi ezihlukahlukene zifakwe mfowethu ngaphakathi kuleli gona leli usho nawe ukuthi okay la kuleli gona leli kanje kuphethwe mhlambe umuthi okulapha stroke
uyigone likanjeni kanje kunomuthi mhlawumbe wenhlanhla uyigone likanje nakanje yabo manje mfowethu ngenxa yokuthi shuthi kwaba khona umuntu o-understandayo ukuthi ke ngey'khathi zakuqala zokulapha imithi eyayihlala la waseyiphendula ke lowo muntu loyo ngey'khathi zanamhlanje kwathiwa yonke into enobumnyama ihlala la yebo iy'nkambi mfowethu mezike zahlala ngaphakathi kuleyanto usuke ulanda mfowethu iy'thunywa ney'dalwa zakho zakudala ogogo ababeyazi ukuthi imithi iyayihlala la so noma uphahla mfowethu ubekele la khona lapha kuney'nkambi zakho idlozi lifike libone into eliyaziyo. Okay, naleya connection. Lisho lithi hawu nali yanto leya litshela ukuthi lingene ngaphakathi. Njengoba usuke utshela ogogo ukuthi ke naku ngakhe amafutha enhlanhla la ngicela ukuthi ke mengwagcobhoza ngwafaka empephweni niwanikeza amandla. Bethi bevula amehlo bebethi balibona hawu ikona ayitshela ukuthi helakha angene ngaphakathi. Kungena isalukazi kungena ikhehla kungene ini banikeza amandla. Yayibona leyo nto leyo. Yeah, good. Ingakho ke namhlanje mfowethu uthola ukuthi uyabona izangoma. Izangoma uthola ukuthi mezizonikezwa ikhambi ziyakhelwa igona lalo. Yabo bakhelwa igona labo lawo ozokwazi ukuthi helakho leli liqondene nawo linemfihlo yakho liney'nkambi zakho liney'nkulumo zakho ngoba phela uyakhuluma kulona. Oh yonke into ihlala lapha. Uyakhuluma kulona usho ukuthi ufuna ukwenza njani uliphahlele futhi nalo igona lakho ngoba lifakwe izinto zakho izinto engisho lifuna nakhona uthola ukuthi uyalishisela noma uwenza umcimbi uthi ukulidlisa futhi lelo gazi lelo mhlawumbe lenkukhu noma lembuzi likwazi ukuthi mfowethu lezi iy'nkambi engaphakathi zibe namandla ey'dalwa zakho izinto engisho kodwa namhlanje mfowethu lathathwa igona mfowethu laphendulwa kwathiwa ke isithwalo. Yezwa leyo nto ngobani ngoba iy'nyanga ezazigangile ezakwazi ukupromotha ukuthi zona into zabo bazifaka la laba abangagangile mfowethu bangakwazi ukupromotha enough ukutshengisa ukuthi lento le ikabili kuyakwazi ukuthi kube khona into enhle la kuyakwazi ukuba khona into enhle. Ingakho abanye bathi hayi isigubhu esinganabo ubungozi basuke besho bethi ke kusuke kunomuthi okhona ngaphakathi wenhlanhla ofakwe kuleli gona leli engizokupha lona ukuze nawe umuphahlele ogogo mase bevula amehlo babone ukuthi nayi into esasiyazi thina emandulo asingene sihlale ngaphakathi kuyona bese emva lapho ke wena musuthatha ugcobhoza lawo mafutha uwafake mhlawumbe kwisibungu sakho noma uwafake emphepheni noma uwafake ey'ntweni zakho zokushunqisa liyavuka leso sidalwa leso ngoba sesingaphakathi sazi lelo khona bese uyabusiseka bese uyabusiseka manje ngenxa yokuthi ke mfowethu ke abantu sebabona ukuthi kunobumnyama abakwazi ukuthi baphushe ngaleli gona leli abantu sebazi ukuthi angiphiki mntabami abantu bayakwazi ukuthi bahamba bayophothula baphothule mhlawumbe idlozi elithize elinobumnyama noma bahambe bayothwebula mhlawumbe umuntu wahambe emhlabeni bathole lezi imvukuzane zakhona bathole futhi nakhona inhlabathi yasemathuneni mhlawumbe yomuntu owashona mhlawumbe kuleyo ndawo kuthathu kuhlanganisa ukuthi phela lezi zinto zobumnyama ke ngiye ngizwe ngazo bebexoxa ozakwethu kodwa uthola ukuthi angisondeli kakhulu ngenxa yokuthi angifuni ukuthi ngize ngiheqeke nami ngize nami ngibe umuntu ke ohalayo ukuthi nayi shortcut yabo bayayithatha lezi zinto mfowethu bahlanganise balifake ngaphakathi kuyigona elizokwazi ukuthi uma ulikhulumisa lisukume livele libe ispoki yayizwa leyo nto le okwazi kahle ukuthi ekugcineni uyayithuma lento ngoba usuku uthwebule umoya wasemathuneni ozokwazi ukuthi futhi nakhona ulawule ekutheni ukwazi ukusebenzela ngaleyo ndlela ngoba ngisho noma kuthiwa uyalifaka lo moya loyo kuyomela ukuthi futhi nakhona unikeze ngoba yabona ukuyontshontshwa noma ukuyothatha noma ukuyothwebula umoya ongasekho abanye bathi ufuna ukuhamba uyothatha umuntu okade walahlwa uthothi uyabona kwenile ethuneni lakhe akasanakiwe lo muntu bese emva lokho ke uyamnikelela umcele mntakababa ukuthi ke njengamanje njoba bekulahlile mina uqobo lwami ngikukhumbulile noma ngingakwazi ngizokuthatha ukuthi ngikwazi ukuthi ngikunakekele kodwa ke ukuthatheni kwami ngikunakekele kuyomela ukuthi ube wami ukhohlwa abantu bakini ngoba bakushiyile kanje ayizwa leyo nto le bese emva lokho ke uyamthwebula mfowethu umthwebule ngalendlela zakhona zokuthwebula bese emva lapho ke uyathatha ke zonke izinto ezithathayo zakhe bese uyahamba ke nakhona muhambo uyomenzela mhlawumbe izinto ezithize zokumtshengisa ukuthi uzomnakekela umfide umhlabele mhlawumbe nakhona wenze izinto ezithize zakhe umfide asukuma ngeenyawo kube wakho
Yezwa leyo nto le bese mbala mhlawumbe uyamthuma ukuthi akahamba ayoyenza into kanje akahamba ayokutshotshela into kanje akahamba ayobulala umuntu kanje akahamba ayenze kanjanje sokufana nokuthini wena sokufana ukuthi unomkhovu kodwa manje ongabonakali ngoba khona abanye uthola ukuthi mhlawumbe unomkhovu kanje omunye uthola ukuthi uthwebula umuntu mase uyabuya lowo muntu loyo kade aphela uma umbona wena ngesimo semfihlakalo umbona vele uyathusa noma umthume kulezo zinto uzofika umoya ongekho right yabo lonto uyakwazi ukumphendula ukuthi abe umuntu ozoba nolaka yezwa lonto le phendule futhi nakhona ukuthi umenze ukuthi kube umuntu okwazi ukukuphutshisa kutshele mokukhona izinto ezimbi yezwa lonto kodwa kunemigomo nembandeko ngoba nawe uyafika neyakhe imigomo mina ngixoxisana akutshela ukuthi hayi mina ngifuna kube kanje yena ngifuna ukuthi wena wenze kanje ngifuna ukuthi kube kanje kuba u50-50 ilezo zinto ke mntaka baba ngeke ukwazi ukulapha ungakwazi ukuthakatha ngoba ufuna ukuyenza iresearch yakho uthole ukuthi kahle kahle kwenziwa kanjani abantu bathini kanjani ujule ungahambi uyolanda lezi zangoma nezinyanga zako TikTok as understand le perspective la iduze ufuna ukujula uhambe uyovashela amakhehla awodondola angasakwazi ukuhamba ubuza ukuthi ke ngezikhathi zini zakudala kwakwenziwa kanjani yezwa lona ngoba sifuna ukuthi lo lwazi lo nalo namhlanje silinikeze abanye abazofika ngaphambi kwethu yezwa into engishoyo umuntu mengizwa kanje ngikhuluma angathi uyathakatha la nsizwa kanti cha i-information enginayo engikwazi ukuthi mfowethu ngicaptureishe ukuze umuntu umeshawe ngaleyo nto leyo ukwazi ukumsiza ukuthi hawo umeshawe ngento kanje umeshawe ngento kanje kuyomela ukuthi ke nawe ke mhlawumbe ke uzenze umuntu othize uzithwebule nawe uzigeze wenze yazi ukuthi mfowethu ngikutshela mina isalukazi sami sasangixoxela enye into sangitshela sathi kunomunye umuthi la khona mfowethu uma uzofaka umuntu umuthi ukuthi athandwa amantombazane umalume wakhe wekwazi ukugcaba isithunzi bese kuphuma igazi la yezwa leyo amandla akudala namandla namhlanje angiboni khona umuntu okwazi ukuyenza leyo nto mina uqobo lwami le nto bengiyifisa ukuyazi ukuthi yenziwa kanjani ngoba wemhlikihla ngomuthi bese ahlikihla nesithunzi bese asigcaba isithunzi bese emva lokho igazi liphumela yayizwa leyo so kutshengisa kona ukuthi shuthi kahle kahle umuthi ungenile ngokwemfihlakalo ngayizinto engishoyo so nezinto zanamhlanje mfowethu zenzeka ingakho mina mhlawumbe ngikwi-department yothando mfowethu ngoba ngikhule ngothando isalukazi ngipha uthando ngikhule futhi ngixoxela kakhulu ngezinto zothando yabo noma mfowethu ke ngithe ukuthi phecelezi ngaba ngase ngakha amadliso ngakha zonke lezi zinto ugogo akazangifundisa izinto ezikanjalo ngoba ugogo ube umuntu olapha behleze esendaweni eright ngasekulapheni yimina nje ngithe ukubheda kancane ngathi ukutsheka ngathi ibambelelo ngathi imadliso ngathi ikhafulo yayibona lonto le but ngizothini mntaka baba if lelo dlozi ngikuyilona elilethile la kumina angibulali ngiyalapha abantu kumele bakwazi ukusizakala abantu abangasanawo ama relationships ngoba njengamanje impilo isibudedengu yayizwa leyo nto le umuntu unokuthatha umuntu wakho ngesichitho impilo yakhe vele imithi nqi yezwa leyo nto le manje uzomthola kanjani umlande kanjani lo muntu uthola ukuthi only thing engakwazi ukuhila wena akuyona imithi ukuthi kubuyelwa umuntu empilweni yakho ukuze nawe uzothi uthole closure ujabule bese uyakhuleka mkhuluhlukana la ngena khona ke mina ke ngivele ngihambe ngiyomlanda ngimubuyise ngo reverse baba mkhule wazosivula amehlo because thina phela lento siyazi ngale side elilodwa kodwa-ke abaqhubeke mkhulu abantu baphile sibelaphe njengalabo subelaphile mkhulu sibeze ukuthi bona basizakele kuphi wavela ngifake emoyeni kodwa kulungile mntaka baba asike sifonele abantu size ukuthi ke basiphatheleni ngizobheka nje mhlawumbe abantu abanama testimony la alright sithi kanje testimonies shothi ibhekisa ngakwi-camera mina bese ngibheke eceleni mhlawumbe ngiyidlalise kanje ngiyithi nje noma kanjani ngingene nje khona la ngiyithi nje Nkosi yami hawu othi simboneke ukuthi usiphatheleni calling network yethu ngoba yathula hayi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe i-network simfonele straight call. Simfonele straight call ngoba nakhona sizwe ke. Ngoba siyeza mzamo. Manje usimzamile ku WhatsApp. Nayi namanje yathula. Yathula. Kusho mhlambe uye. Nayo ke. Ngoba ukhethiwe somhlanje nge straight call.
mhlawumbe uzothi qaphu Nkosi yami angaqede etime esinayo hey kanti ishow isayini umlungu akadlali hey umlungu mase sekubizela idozi okay thokoza gogo yebo ninjani salukazi siyaphila yeah yazi la gogo sishutha lento yethu aka YouTube and siyabona ukuba sinikeza testimony ingqanqayo yabo so manje besifisa wena gogo ukuthi usitshele ukuthi wathenga liphi ikhambi and ukuhambela kanjani and iliphi lelikhambi leli futhi nakhona elakusiza so noma ungangalisha igama lakho but nje uqiqibuke nje usitshele ukuthi kwahamba kanjani mina kukhona ngathenga ikhombo khona ikhombo engayitheka vele kwakukuningi phakathi mara kule khombo into eyangisiza ngasho ukuthi ile ntambo yezitha oh le ebovu yebo lebovu wawusuhlaselwa yini gogo bebhede emsebenzini ngingasakhona sengihlale ngiphuza amaphilisi edinyawo mara ngakhumbula oh bekushanga umbhulelo ngisho bekushanga umbhulelo hayi babe ngiqedile wathi ngathi ngafaka yona le ntambayi aba right still namanje kodwa ngifakile kwabaleka nje konke ukungcola lo okwakuvuvukalisa inyawo gogo babeqeda ngawo ngiyajabula gogo lezi inkambi mayifike kuwena wakwazi ukuthi zikwazi ukuthi zikusize ngoba wayithola ngespecial le anti yabiza gogo yo 2.5 yabo but siyajabula ukuthi wayithola ngespecial and yakusiza yabona ispecial ngisuke ngizakhela zona izinto ezikanje uthola ukuthi umuntu ekugcineni mhlambe nayo inyanga isathe ukutsheka kodwa ke kunento ayidingayo kumina ezokwazi ukuthi imsize buka namhlanje ukuthi special sami sikwazile ukuthi sikulekelele sikuvikele ezintweni zobumnyama kodwa yangisebenzela shemkhulu gogo hayi inkosi kubusise gogo ngathi ngahlezi kukhanya njalo empilweni yakho yezo ngiyabonga thokoza gogo thokoza hey mntaka baba abantu bebekhuluma kamnandi kanje uyabona ukuthi akugijima indaba zezikhafula kuphela ukhona nazo futhi ezinye izinto mntaka baba kuyashaya mntaka baba kuyashaya yazi ngiyashaya mntaka baba mina bangikhohla ngifile mfethu inxese baba bangikhohla ngifile mfethu sike sayifonela lensizwa sike sayifonela lensizwa igeze ngeyiwasho hayi igeze ngeyiwasho lensizwa le yapha inside igeze ngeyiwasho uyabona nje ukuthi awu umena nomlungu ungangitshela ukuthi shuthi phela uvele kwahlangana uthola ukuthi sebeyathandana njalo kodwa vele siya into zakho lezolungu mkhulu mina ngishaya wasani mntaba mina ngisho noma umlungu mfethu angathi yena ngeke azaza ashayeke nomuthi akawazi ngimpetula buya zaze la ame la eduze kwakho hey yabo banganani mina abantu ngababuyisa kulama testimony angaka esiwatholayo mntaba banganani othi simfonele nge-straight call cishe ngatshengisa abantu phela inamba la ngithi ngifuna ukutshengisa ukuthi isengiyayifaka nakho-ke manje-ke isithula-ke manje onazo let's hope ukuthi uzoyibamba ngoba ngifuna ukuzwa ngale profile picture le yakhe menomlungu ukuthi kwenzakalani ungathola ukuthi mhlawumbe ngamtholisa lo mlungu nje siyami esezodla ama-transfund yedwa usungazeka usahleli naye-ke lo mlungu hey nashweba kanjalo benzozwa indaba yomlungu alright othi sibheke omunye-ke mntaka baba sibheke ukuthi singakwazi nokuthola omunye ngene noma ikuphi la noma ikuphi okay phakathi inside sivele simshona singafonela straight call ngoba manje angazi noma mhlawumbe ithini network yethu ngiyasola la kuside le network ngiyasola because ivele ithule nje hayi ithule nje mntaka baba othi simfonele straight call nalo straight call mina ngiyazi denjina mfuthu yazi okay nakho-ke naye ngisafuna ukuletha inamba seyiveze ekudeni hey ayisavela nokuvela mntaka baba buka nje ngistrugglisha nje nanokukhopisha inamba mfowethu yes okay asimzame straight call sibone mfowethu ukuthi kuhamba kanjani yabo mhlambe nawe unezindaba ezimnandi mntaka baba okay sizwe
The number you have called is not available. Okay. Asibheke omunye. Hayi uzogcina kulunga mfowethu, uzogcina kulunga. Ngene noma ikuphi la? Ngene. Inside. Ngathi le ithi akasayisebenzisi le number WhatsApp. Oh, ngiyakhumbula sasangena nakuyena. Okay, singene nombani. Ngathi isiphumelele Aw. kancane manje. All right, nakho ke. Ya, ngikuphi lapha? Ngikuphi? Phakathi. Okay, ngathi sishawe network mfowethu. Asivele sibafonele straight, yeah. Because ngiyabona lapha isathi connect. Yabona nje asivele sibashaya nge-straight call. Ngiyangazi noma lo mfowethu sike samfonela ngoba sesizozwa ngaye. Azositshela. Sesizozwa ngaye. Yini impela lana mfowethu ungasakwazi ukuthi umuntu Ngathi network le. Hayi network yahlupha manazi. Ke simuze nge-straight call ngoba simkhethile. Lisazi. Mazo. Okay. Sesishoda nje ngokugcina. Ugcine nje sivale. That's one. Kodwa Nkosi yami. The answering service. Hayi kulungile. Kuyoze kulunge ntokazi. Ke sibheke nomunye, ngene noma ikuphi la khona la. Senze kanje, sivele sishaye i-straight call. Straight call. Straight call. Nazo. Hayi mhlola. Nazo. Awu. Hey. Isikhathi abantu namhlanje. Sokoza. Sokoza mkhulu. Alright, kehla lami. Ngiyaphila kehla kunjani? Hayi ngiyancenga. Yazi la mntaba basishutha lento yethu aka YouTube yabo. Manje besabonile nawe ukuthi ukwasinikeza i-testimony. Awukusichazele kehla lami ukuthi wathi ngaliphi ikhambi kuhambela kanjani noma ungalishongo nje igama lakho just for ukuthi abantu babuyelwe ithemba ngami. Ikhambi engalishenga kwakuwumcebo ubovu. Umcebo lotion. Umcebo lotion bese kuba inyembezi enhliziyo ngoba le ubovu. Inyembezi. Oh yeah, ngiyakhumbula le inyembezi enhliziyo le isiqhabo. Yeah. Ngoba ikhombo yokususa umnyama. Yeah. Ngoba futhi isibu. Waqukatha wabutha. Ngoba isibambelele sesezansi. Hey. Ngoba yeah, umama wasekhaya nje usakhona msho. Ngiyakhumbula ayisewahamba uthathwa abanye. Wow, unesibambelelo mntaka baba kwenzeka kanjani? Kodwa nje uyabuya umama uyasho nje even namanje nje. Shuthi nje lento ayizibeki lento wayishiya kuyena. Uyasho nje ukuthi hayi man hayi cha ngeke mina yazi kumele sibuyelane. Akambeki phambili ngoba phela vela ngelesa sicupho phela lesiya sizohamba silike simbuyise. Yeah, kodwa phela sekuyoba kuwena ukuthi usiqonqothisa kanjani usilungiselele yabo. Yebo mkhulu. Hayi khona sisekhona nje sazophindeke bafana nje impilo kuyena. Yeah, so kodwa wena ikhambi ke la elakusebenzela kakhulu kwakuyiliphi? Elangisebenzela kakhulu nje inyembezi enhliziyo nalokususa umnyama. Yeah, okay. Because ngagcina ngiwina naku-gambling. Wawina malini kehla la motshela abantu bezwe? Ngawina ngiyacabanga okokuqala ngawina u-200 okay. Ngadlala futhi ngawina u-1.7 kulandelana. Kube nje isikhathi esincane nje mhlawumbe namhlanje ngiwina 200 bese kuba i-weekend njengoba kuyi-Thursday nje kanje namhlanje. Nge-weekend yakhona-ke kwaba ukuthi yangena futhi-ke nale inamba bengiyifakile. Kehla la
Hayi siyakubongela mntakababa ngathi ngaliye hlezi kukhanya kanjalo ngoba shuthi kuyatshengisa shuthi kwakukhona ubumnyama bukhona yabo. But kodwa ngiyabona nje ukuthi ayakusahamba kahle kumele ngibuye futhi ngikhwezele ngithole futhi le combo manje. Yeah, uthi ukugeza. Hayi nami ngiyaqala nje kusasa. Ngiyaqala nje kusasa phela thina siyinyanga sigadlana kakhulu yabo. Ufuneka njalo ngeviki nje kube khona into engiyenzayo yabo. But ke hayi kulungile khehla lami unkosikazi mufuna ukumbuyisa kuyomela ukuthi ke simshange isikhafula abuye mntakababa yabo. Mhla ubona kune special noma kunekhambi le special kunelentuzana njalo kunosuku le special mhlawumbe kunesikhafula uze la kumina uzothenga sithi kumkhafula abuye ngokugcwele kuwena ngoba sho njobe like ehambe ebuye konke angayizwa ngale ayizwa kuwena esayikhanda mntakababa and futhi sifune siyikhandisise. Hayi kwenza kanjalo ngiyobeka nje amasentanyana bese ngifuna kakhulu lezi gambling nje. Samfuna mama uzithandela imali nje. Nangaphandle nje yazi khona okuningi nje umuntu ekumele yaphiwe empilweni. Ejardini nje ekhaya la ubuya khona. Yeah, ngoba nabo abantu besifazane bafika nesabo futhi stress. Ocabanga uthola ukuthi uyayibona nawe usahlanganisa impilo uyayilungisa avela kufebele nje mfethu. Uyayi understand leyo nto ukuthi muyinsizwa ukuthi iveli ijama ingqondo imense. So ngcono mfethu umuvele nje. And futhi enye into ke bafebisayo ke leyo ke mntababa. Afuna ukubhalansa athi lo uzomfakela imali lo wothando lo we-transport lo ikeyatrenda leyo nto abantu besifazane behlekisa ngathi kanjalo. Inkinga kakhulu. Kodwa ekugcineni sibizwe nangezinja mekuyithi thina ke sesenza nomdlalo wabo lo mlabalaba. Mkhulu. Hayi kodwa ke phela ke ngingabacasuli ngoba bangilalele la bazosho ukuthi umkhulu kade isithina kanti. Kanti ba ama-customer amakhulu yabo nami phela ngithi njengoba uyi-client nawe kumele ngikulwele nawe kanti nabo ngiyabalwela kala. Mokufona umuntu esifazane ngiba against abantu besilisa. Ngihamba nawe engihamba nabo. Hayi kulungile-ke mntakababa ngathi ungaba nosuku oluhle mfowethu yazi. Kubonga mina khihlana sekusho wena ngiyacabanga. Kuzokhanya mntakababa. Nkosi kubusise mfowethu. Thokoza. Hayi-ke sebesho lo bona abantu baze baqeqethuka baqede and futhi asilibalekeli-ke lento leyo ukuthi umuntu ahamba sikhona sibambelele yabo. But into emnandi ngalokho umuntu noma esehambile uyakhumbula ngoba ungathola ukuthi akakwazanga ukumelana nokuthi umfowethu akasasebenzi nawo umfowethu waseseyekelela yabo kodwa ngenxa ngoba umkhumbula kanjani umuntu ongasebenzi khona la ashaya khona isipikili wasiqongqothisa isasazamanxela yeah mfowethu hayi usufuna ukuthiniwe abantu wena mntabami. Hayi mkhulu ngisho nje ukuthi abaqhubeke basilandele nasezinkundleni zokuxhumana nje basifollowe na yonke le nto leyo nakule video phela ba-comment yabo makuthi banemibuzo na yonke le nto leyo bese mkhulu bakhumbuze wena ukuthi usebenza kanjani. So mina-ke bakwethu-ke ngisebenza ngokuthi abantu ngibadilivele ngiyabadilivela abantu ngoba isigodlo sengasivala iBaramoli. So wena nje uma uthanda ikhambi la kumina noma kukhona into oyithengile usenda location yakho bese imba lokho-ke o-driver bamqathatha bazofika bazokudilivela sinama Uber nje ahamba letha imithi. Bese-ke emva kalapho kulaba abangaphandle kwase-Johannesburg into esiyenzayo siyakukhoriyela ukwazi ukuthola iy'nkambi zakho and then futhi kulaba futhi nakhona uthola ukuthi-ke bafuna ukuya emanzini every Sunday. Ngiyongeza susa ubumnyama susa ichitho phakamise iy'dalwa zakho udlondlobale nawe empilweni yabo. And then-ke okunye nokunye-ke mokukhona okungakucacile ofuna ukukwazi ngena lapho uthathe leyo namba usho ukuthi mkhulu bengisacela amanye ama-testimony lawana ngathi angiwaziwanga kahle ayisichathi maningi nathi asiwazi ukuthi mangakanani so ngicela-ke nje ukwehlela ngenzansi inkosi ikhuphuke njalo sihlangane okuzayo. Thokoza.